Baithalang solong sabka sat sabka vikas aputak perang kiamai ke pedopon. Keroni tharve hidia rongalong autorexap and magic van kachetong inoda rank kisu. Nomati constituency along langkit hipen kisung ke porada tumapan Raja Singh hipen kirap kapajir. Kardom nili karbi berta thanbang thare chisong tero non birtang ton pen arjuik tham. Baithalang solong Hindustan Petroleum Company pen patumi wo signifying korasir Cap Arni perakiamai kepedopol sabka sat sabka vikas aputhak rada tumpan cherok tok kepedothek jepan bang somai kepedopon lopusi baithalang sopen kadnu chelala perangke jesoning hipen birtanang pale. Baithalang solong Hindustan Petroleum Company hin pen perangkiamai podopon perangkiamai long pinivo signify thong Cap Arni sia parman cherok tokamai baithalang so Serdiona klamalong mai ke pedopon jia puthak si perangke amai along perangke atumapan than pachini pon pusi bertalo 3 বছর যেটো কমপ্লিট হইছে এটো আন্ডার দা এবল লিডারশিপ অফ অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি জি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টর স্টার্টিং এর পৰাই থিম হল যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এইটো লৈ কাম কৰি আছে গভর্নমেন্টে তো 3 বছৰত কি ডেভেলপমেন্ট হইছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এইটো লৈ এইটো ডিসাইড কৰিছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সম্মিলন আয়োজন কৰা হ'ব দেশত বিভিন্ন প্ৰান্তত তো তাতে 543 ডিস্ট্রিক্টত এনেকা প্রোগ্রাম হইছে থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি আসামতো ডিফারেন্ট জায়গা হইছে ধেমাজি হইছে বৰপেটা হইছে তেনেকা ইয়াতে ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙত এই প্ৰোগ্ৰামটো কৰাৰ কাৰণে হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কৰ্পোৰেশ্যনৰ দায়িত্বটো দিছে আমাৰ ইয়াত লোকেল মানুহবিলাক কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং মানুহবিলাকে এই গোটেইটো 3 বছৰৰ ভিতৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ যেটো 3 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এই যিকিটা স্কিম লৈছে সবকে সাথ সবকে বিকাশৰ কিন্তু থিমৰ আন্দাৰত স্কিম বিলাক ইয়াত ইমপ্লিমেন্ট হৈছে এই পাব্লিকে কম পাইছে নে নাই এটা গোটেইটো কথা ইয়াত এৱাৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে অহাকালি আমাৰ হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়ামছে ইয়াত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা লোৱা হৈছে Keroni Police Station ang kang Tharve Hidi po arongalong autorexta number AS09C 9870 lapen Magic Van number AS01CC 2636 ang bong wo signifying korasir Cap Arni tiliket homa pormalom chipang nut prong pen kachetong pusikat niyo sinola perangke Keroni pen birta nang pale. Bang sojok utuk kate warabang rajulong par artaing coroner Cap arong Keroni matigola abang areng hu sonanglo areng hu ke sodet ajok tebok het Keroni model hospital long anwansi selang ponlo sekelang pono hot a okar lupen motor asi sa chet longpot pusi hospital tembang atumpen than areng hu sopon sedak kehilo kangtui se chelang dap lang nila hapu magic ven kate warabang kajijun Rama arta inkorake thom arong lokka abang areng hu keso thangta awi bota motor ka chitong along kele paprang tumpen areng hu ke ot dopusi mithang chithan pon bangso kes Keroni police atumpen si cheparideng ponlo Karbinglong Temes Council MEC Kiligalong Nomati Constituency pen kahaidun Retis Inghipen Amithang Constituency along Langit Hepen Kisungget po arada tumapan Sanghan pen Chinglok Asonason Kecho ahormuk keron pon Kiramtang wo signify ingko rahini Arni pen inglong ahawar malom RV ke jang kachimit medat pen langroi langjeng do anta langkit he parpika jok thoi ahawar malom langthui pringlo Nomati Constituency angkang ongdung arong ruk anta lang inglum laplo okereng Parukwa Chergani Pup Dikharu pen danglong penang an arong along paledam si ke johar mula pen medical team atum pen adima long paledam si ke so atuma phan se ke lang la pen dowai he huistra me ake joy pen kerona sai padopon non radatum langge the pen kisung ke po atuma phan matha si rites inhia metha constituency along langge the pen kisung ke po arada tuma phan kerap kepajira sai along jirap dundo Sidami nonason rada tum kisung ke po apora hut penang an kilik along ke haiduna bang pia tum ke
CMEM Kiplung Dun Anse Guwahati Rongsupi Along Joparni Pathon Ring Kilo Red Cross Society Atumpen Chirapsi Langkethe Pen Kisung Kepo Arada Tumapan Ason Son Kerap Pajir Pon Lopusi Birta Ribdun Long Non malam so por pandihin na Parman Birta Muington Pon Iksene. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Cut News Channel Ahin Penangli Tunghanang One Pillar, a structural the talent show. The artist Kirby's traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so a show long interested lote ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kechuason la penthesire alang hithi kulat along longpon igji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechu ajam tu tharmit aduk thelua kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon igji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ওয়াটাৰ Royal Enfield Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH 39 Chandrapur Bogasan 782480 District Karbi Anglong Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা
আচলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে? ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinamo people thought Berta Lomang Tulo. Hanjang Langso Youth Club and Chipatir Ponsi first Hanjang Langso Cricket Talent Han 2017 Karlitang Monsing Teron Chikimo Amen Pen. Kedamtang was signifying Korapo Arni Pen, Lore Sarpo Aklamalong Ching Ponsi was signifying Kora Sir Cap Arni and Dunkiti Patu Ponlo. Was signifying Kora Sir Cap Arni Anerlo Porpai Hinia Porpen. Hanjang Langso Youth Club Amai Puharsing Bay Pen Kachepen Pupon Amailong Chunbang Sonjay Tisopen Aluhi Pachini Ponlo. Aluhi Sarpo Aman Pen Hanjang Langso Bajar Committee Amaipu Hemari Tokbi Chitong Dun. And part of social worker Monsing Teron Hanjang Langso Sport Association Chunbang Rajan Rong P Lapen Pinangan Kitigading Atum Chitong Dun. Ang Dunkiti Kipatupon Lake Hing Chong Youth Club Pen Rong Marjong Youth Club Tumang Bong Si Patu Ponlo. Lasu ke Patu along 15 over Ansi Patik Ponlo. Kecheng Si Rong Marjong YC Atum Toch High Si Betting Chenglo. 15 over Kechok An 133 run. 7 wicket pen 134 target pilo. Hingchong YC Atumta 9 wicket out si 129 run Ansi Betting Unchodlo. Lasu Ajok Rong Marjong YC Atum 5 runs pen Pahay Ponlo. Kepatu along Empire Josi Terang Pen Gobian Timu Atumsi Langchari Dunlo. Kehaye Tumapan Case Money Pen Trophy HBC Amai Puhemari Tokbi Pensi Pajerlo. Lapen Runners Up Atumapan HSA Chunbang Rajan Rong Pia Reading Pensi Pajerlo. Lasu Kepatu along Kado Ove 16 Cricket Kepatu Atimatum Chepate Dunsi RDP Dunlo. Was signifying Kora Sir Cap Arni Karbi Lamet Amai Asai Hemalong Ada Porpiner Keba Porpen Ingdeng Troxy Lamet Kurulong Kam Teronapan Kachikimo Padupon. Sayang Deng Ating Pen KLE Bidisar Sar Sing Kropen Japon si Lamet Kuru Karli Tenglong Kam Terona Mohora Tengno Milur ke Kailapen Mir Apu ke Pajarasai Pidupon. Lapen non Ada Porpai Keba Porpen Lurulang Surang Sina Serpo Uditem Holalong Karbi Alam Kito Kalam He Kapachitona Putak Kung saya maida padupon. Birtabang kilapan si Kangton Poniklo, lai bom thak Card News Channel, do me thak me, Korang 2.